urakaza neza mu rubanza. Mbere yuko dutangira urubanza, banza utubwire amazina yawe. Yego Kakajwi we, tuguhaye ikaze mu ijuru. Mbere yuko dutangira urubanza, banza udusengere kugira ngo dutangire urubanza neza. None mbisabye nizeye. Mbisabye Imana yo mu ijuru. Imana ni itari ingegera. Imana niyo itari ikiwerewere. Zibaho wangegera we, utangiye gutukanira hano mu ijuru. Ibyo ngibyo ari nde bigutumye? Hanyuma ingegera yose iri gutekereza kwihutisha Mana, umbabarire inkubitira urushyi. Umukubita urushyi ahita agwa hasi nka wa mugabo wakubise urushyi agahita agwa inyo. Kakajwi wangegera we, ibyawe ushinjwa harimo gutukana no gutukana uri kwandagaza abantu. Ahangaha mu ijuru wageze mu rubanza, nugomeza gutukana no gusesereza urugwaya n'abantu ba nyina, turaza kugutumbuza amagoma uri. Umuhe nyina umuhambire. Hanyuma uri kundeba ugeze amasaha ari kunyuva. Tugiye kubara 10 hanyuma mbiyereke. Ziba, nubundi waburana utaburana. Warangije gukatirwa urwo gupfa. Mukanya tugiye kugushira mu muriro gutazima. Tangira uririmba indirimbo yo gusezera ahangaha ku isi. Wagiye kugushira mu muriro gutazima. Mana nkuko wafashaga basogokuruza ngari nako zadufashiriza ingegera yacu pundati. Ziba, ariko ibintu byawe byose ni ugutukana. Kandi Kakajwi, ako gasura kawe kameze nk'akanihuja. Nugumya gusakuza utukanira hano mu ijuru, ndaje nkakubitemo kinubi. Ahubwo ririmba indirimbo usezera hano ku isi, kuko twarangije kugukatira, tugiye kugushira mu muriro gutazima. Ngo abandi bana bafite nyashi ndarahiye, naho navuze yirirwa yanitse akabaho kwibarabara. Ese nkubwiyo ndirimbo uri kuyiririmba uri kuyitura nde? Ese ubundi kugira uyiririmbe n'ibiki byakubayeho kugira ngo utangire kuririmba icyo kirimbo kimeze gucu? Ibyo ninde wabikubwiye? Ngo turamagwejana. Ziba, ese ninde wavuze ngo muramagwesha? Aso wabivuze we nabanze yire. Akabuno ntako. Uboko nuduhirimbiri. Ubukuru nububaho. Nawe gabanya umunwa wangegera we, ko turi kukubaza umuntu wabise amagwesha n'umuvuge, ukagomeza ugatukanira hano mu ijuru wirengagije ko waje mu rubanza. Kandi twakubwiye ko uko wakisobanura kose ntabwo watsinda urubanza n'umwe twarangije kugukatira, turagushira mu muriro gutazimo. Aiga data ase mama wadututse nguhereye. Njambareka nanje nubundi ntago njya nivanga mu bintu. Ari kingegera yagejeje gutuka umungu agatanazi ngo nigweja o kagwa mu nduba we. Umusamu mu byatsi we bitabirimo injejeje. Wangegera we uratwita amagweja uratubyaye. Ceceko wakagagiwe. Ibyo bintu uri kwigurasa kuzama aho ngaho gutura amagwesha. Ibyo bigambo ubundi niri kubikubwiye wangegera we. Ziba sha. Washaka ngo muhungu ngo wa perezida wamukulaye. Wamukulaye wangegera we. Aiga data ase abantu barifuza n'imbwebwe zikifuza mama. Jesus! N'umuhungu umukarani ukabuzamubona muherimbe. Ututse abantu uragira bweshe ngabasore bose bo mu Rwanda bose n'umuhungu agatanazi ngo turamagwesha. Ejuke muri Nyabarongo muhirimbiri. Nazanye isupa n'ubundi nuko mbaye kure mba ngukubise isupa nako gatafari kawe katariho kagasubirayo. Henry